السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نرديد إذا كلا كحرم بتشين الكلام 10 عافماتك كسر هذا 10 عصب ما توحن كهذا دونا أما كهذا دونا مقال كنن genetic disease كا يو hereditary disorders كا genetic disease وعذورة كل عامرك هدهان قف قوي ماذا يو hereditary disorders كمركا disorders كمركا لكلا دحلو أما دلجدس كلا دحلو عذورة لكلا دحلو يو genetic قبل عذورة كوي ماذا أين كهذا دونا مركا قيبتي كبدا تصوري كيا دور قيبت بوقي قيب سامي دونا إن شاء الله مركا ونيجي دونا inherited disease كذا بعذورة لكلا دحلو محيهم what are inherited disease كم محيهاي Huntington disease وهذا عذورة لكلا دحلا يكترسن هاي cystic fibrosis كنا وهذا هالكنا وحنشروجين وقفنا ديجس حنشروب وعيون كهذا دونا sickle cell anemia تنا وكهذا دونا وعذورة لكلا دحلا يكترسن هاي يو other inherited disease يو كواكلا inherited disease أيام كهذا دونا وأنا سوسن مري بنقص سمين دونا activity مركا وحقبت كان قبلنا مركا راسو شيء what's inheritance ورتم حلي هاي each person قف كستبها سيونيك حلي خاص set of أستامه وخاصة يولي هاي such as كوا سيهين أي color إيش color كده in height hierarchy and blood group blood group كي and a person's character أستامها قفكو are determined وحق قوامية by combination سوتاج of the genes they كوا so inherit وكذا حلايو from their parents والد كي كذا حلايو and the environment in which they develop أما environment ومركا كوكوريو وكذا حلايو different versions of genes exist أياتشرة version مركا كلا دون أما قاو كلا دون genes أياتشرة كوا so result الله حرين variation كلا دون شو in a specific ترى أستام مركا خاصو كلا دون such as different أي colors كا ضدك وكو كلا دون هذا عندها ميدب كوري this version هذا أصبح حلو يقانا called أيه حلو يقانا اللي نسلو يقانا هذا نقص عنه what are inherited disease ضام حيتها عذورة لك على حلا هذا محيين أما inherited disease محيتها inherited disease كحول disease وعذور كوسر أو سببه by fault خلدمة genetic material كخلد genetic material كي يقف كدسي أي خلدمة ده كواسو يسباس وجود beyond the future generation كاسو مركا مستقبل كعروض مستقبل كفعل داندو أنا مستقبل كوجود بينيو they are sometimes مركا قارب حلو يقانا called أي حلو يقانا genetic disorders. Many inherited diseases are caused by mutation in DNA. Many inherited diseases عذر بدن ولا كلا دحلايا وحسببا mutation دلنجد سكوي ماذا DNA هذا تحصل رسالة كذا لتين فالت الليل خلدمي that are not probably expressed كاسو مركا عن بدنا عن صور شعبهن mutation isku can be spontaneous or caused by exposure to mutagens such as radiation and certain chemicals دلنجد سكو حنون خراميد أي سببتو قفكيو إسبدل كوي ماذا radiation كي certain chemicals إسبدل خجت مع ضالك مركا دلنجد سكو مركا استابوح ودعاء مركو قفكو ولا كل مو كي certain chemicals قفكو مركا دو مركا تصانع كله حسمرية عروتو وطاي كل هذا يوم بدأ حكم بقيهين أما وحكول يرديهين وح مركا هو chemical مركا قفكو يسوي استعماله وحاسم مركا كإيمان صار ده أروح حجرة of a 4,000 known inherited disease وحجرة أفرتم كل اللوجي هنا يهين عذر هذا لك النحو ودوين كستود specific الليل الخاص كاي involved لحدن are only clear known اللوجي هاي for 25% of them بقول كيف الشيء لا تنبل جوجيها أفرتها كونورا what types of inherited disease exist نوعية الشراء عذرة لك النحلاء نمحي ده واحد شراء 3 main types واحد شراء صدح نوع آدو مهم سنة of inherited disease مدها single chain disease يمدها multifactorial disease يمدها chromosomal disease صدح ذا شراء هذا بس single chain disease كو these are caused واحد صابة by mutation لأن this كود in a single chain هل chain كود example واحد صاروا Huntington disease ك cystic fibrosis ك يسكر cell anemia عذرة نقارن دونا يتصالوا وصيا multifactorial disease multi-cell مجال many factors بأمريكا كينيا عذرهم these are caused وحصابية by mutation للجنس كحصابية in several genes فربضن combine وكوا associated with environmental factors تاسو إلى شركة تاي environmental factors تاي محاط صالوا heart disease وحاط صورها الشمرس diabetes يا cancer بعض صالوا chromosomal disease كود بس نوع عن كروموسوم كعذر كان كروموسوم كبعيا these are caused by an abnormal number or structure of a chromosome
waxaa si abnormal u fara badanaya numberkii iyo structurekii kaasoo markaa chromosome ku imaanaya. Example tala maxaa Down syndrome. Down syndrome waa xanuun isaguna kaasoo ku dhacay inay chromosomekii intii 46 ka ahaayeen ka fara bataan. iyo xanuunkan loo yaqaano Klinefelter syndrome. What are carrier? Carrier ku muxuu yahay? Does everyone who carrier qof kasta buu carrier a faulty allele develop a disease kaasoo markaa faulty alleleka develop a disease faulty alleleki khaldamay develop gareynayay disease cudurka develop gareynayay qof kasta wuxuu yahay carrier buu yahay. Like sida normal allele faulty allele can be faulty alleleka khaldamay qofku wuxuu ku noqon karaa mid dominant iyo isaga ka soo shacbaxo midna wuxuu ku noqon karaa mid recessive oo u qarsoon. This means macnaheedu waxa weey that people dadka can have a copy ka haysto faulty allele that code-kaasi for any inherited disease ay cudurka ka dhaxleen hal copy ka haystaan. kuwa loo yiraahdo kuwa recessive ka la yiraahdo hal copy ay ka haystaan cudurkii. copy kalena markaa waa normal but not have the disease themselves. laakiin kuwaas carrier-ka cudurkii wada iyaga xanuunka kuma dhacayo ee way wadaan. These people dadkaas waxa loo yaqaanaa are called carrier loo yaqaanaa. Why is it important to know if someone is a carrier? maxay tahay hada muhiimada to know inuu ogaano if someone is a carrier. qofkan hadaba inuu carrier sababtan ku ogaano maxay tahay? carrier-ku can potentially pass the disease on their children. carrier-ku hadaba caruurtiisa wuxuu mustaqbalka ayuu u gudbiyaa caruurtii waayo isagu cudurkii wuxuu ka wataa halka koobina faciisa caruurtu dhal doono ay qofkaas markaa ku soo baxayaan ee isagii xanuunkii lagama arkayo. maxaan ku daaweyn karaa inherited disease cudurrada la kala dhaxlo? many inherited disease cudurrada la kala dhaxlaa in fara badan oo cudurrada la kala dhaxlaayay are serious waa khatar aan iyo xitaa even fatal xitaa waa loo dhiman karaa. But laakiin some still enable people to live relatively normal lives with appropriate treatment. laakiin iminka waxa dad iyaga qaar baa waxay awoodeen in relatively loo soo celin karo normal lives noloshii with appropriate treatment lagu saxayo daawooyin markaa ku habboon. Most inherited disease badi cudurrada la kala dhaxlaa cannot yet be cured lama daaweeyo. However hase ahaatee why is this sida loo daweeyay? Curing inherited disease ku hadaba involves waxa la xiriiriyaa replacing faulty gene in la bedelo faulty khaldamay gene-kii khaldamay la bedelo laguna bedelo with normal gene marka caadi lagu bedelo. This is called taasa waxa la yiraahdaa gene therapy baa la dhahaa daaweyn la daaweeyay gene-kii. But it's a very complex laakiin aad bay u adag tahay and relatively new technique in la xiriiriyo new technique kan cusub and has yet to be widely successful. laakiin wali aad laguma guuleysan halka. Inherited disease ayaa markaa casharkii maanta dhan soo wadnay ayaa true or false su'aalo markaa kuways yara oo kuways qaarna wuxuu ka hadlayaa markaa tii true ahaydna true baad oranaysaa tii false ahaydna false baad oranaysaa. waxaana su'aalahan u yaalaan adigoo casharkan intaas la soo socday oo soo wada maray. qofkana hadaba waxa ka doonaya markaad su'aasha ka jawaabaysid isku meel bad kaga wada jawaabaysaa dhammaan su'aalaha dhan. koobaad qoraysaa waxa oranaysaa way true, labaad qoraysaa way false, saddexaad qoraysaa way true. marka numberkii aad oo raacinay haday fahan numberkii aad oo raacinaya marka true qor, numberkii aad oo raacinaya marka false qor. su'aasha koobaad a person's characteristics are determined entirely by the gene that they inherited from their parents. waayo su'aalaha ma macnaynayo hadaa macnayo waad fahmaysaan waayo true false weey. Different versions of a gene are called allele. su'aasha labaad waa oranaysaa. su'aasha saddexaad waxa ku oranaysaa DNA mutations can be spontaneous or caused by exposure to radiation and certain chemical. su'aasha afraad waxa ku oranaysaa people with a copy of a disease causing allele but who do not have the disease are called carriers. marka su'aasha afraadna true or false taawad ku qoraysaa dhow afraad afar soo qaado true ku hoos qor haddii false tan false ku hoos qor. su'aasha shanaad carriers cannot pass disease onto their children. su'aasha lixaad in the future inherited disease may be cured by replacing faulty gene with normal gene. true or false su'aasha ayaad ku kala qoraysaa marka tii saxdeena true tii khaladayna false bad ku qoraysaa. su'aalahana waa solve garaysaa aad soo xalisaa waynayo muuqaalka xiga.